Mm. Abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi bose baranze amaso mu bihugu bitatu: Mexique, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Ibyo ngibyo impamvu mbigarutseho nuko mu ijoro ryakeye tariki 11, imwe mu matariki yanditse amateka, imwe mu itariki zitezwe n'abantu benshi ku isi, igikombe cy'isi. Mu ijoro ryakeye nibwo mu gihugu cya Mexique kuri stade hafi yakira abantu 80,000. Iyo kuba yari yakubise yuzuye rwose ntabwo mbigarukaho. Ni stade kandi yarimo abayobozi benshi batandukanye bo mu isi, abaperezida batandukanye b'ibihugu, abaperezida b'imiryango imwe n'imwe ikomeye mu isi, abakire benshi mu isi, ibyamamare mu ngeri zose, ibyamamare muri football, abahanzi ndetse n'abandi ba influencer bakomeye mu isi. Abangaba bose bari baje kwihera ijisho ibirori byo gutangiza igikombe cy'isi cya 2026. Gusa ibi byose nubwo byatangiraga, byatangijwe n'abahanzi babiri bakomeye mu isi. Shakira, impamvu Shakira akomeye nuko nibura guhera muri 2010 Shakira yakoze indirimbo z'ibikombe by'isi zose kugeza muri 2026. Mu ijoro ryakeye yari yakoze amateka we n'umuhanzi ukomeye cyane guturuka mu gihugu cya Nigeria, Burna Boy. Yanandika amateka ko umuhanzi wa mbere w'umwirabura cyangwa se w'umunyafurika ukoze indirimbo ikaba indirimbo y'irushanwa y'igikombe cy'isi. Ibi ngibi nagayigo Burna Boy yaciye nyuma yo gukorana indirimbo na Shakira, imwe mu ndirimbo nziza cyane. Gusa nanone ku rundi ruhande abanya-Nigeria bari barimo gukora utundi dushya. Ku rundi ruhande undi muhanzi ukomeye cyane mu gihugu cya Nigeria yitwa Davido, nawe yari yabanje gukora performance y'indirimbo zitandukanye nazo zitegura igikombe cy'isi. Ibi byose nubwo byari biri kubera muri stade yo muri Mexique, cyangwa se abafana barenga 80,000, abanyamakuru benshi cyane, isi yose, amamiliyoni y'abafana ariko bareba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mateleviziyo mpuzamahanga. Yari ategereje isaha imwe gusa, saa 3 zuzuye. Umusifuzi w'umunya-Brazil yari gusifura hagati, yari ategerejwe ngo atangize umukino ukomeye cyane, umukino w'amateka, umukino uri guhuza ikipe y'igihugu ya Mexique ndetse n'ikipe y'igihugu ya South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. Bafana maze isaha nazo nizatinze, saa 3 ziragera. Umusifuzi wo muri Brazil yemeza yuko umukino ugiye gutangira. Ariko umupira w'amaguru ni iki gituma abantu bose barara amajoro, gituma abagabo barira, gituma abantu benshi baba mu gahinda? Abanyamakuru, ibitangazamakuru bikomeye cyane mu isi, yewe abanaliste ba mbere mu isi, mbere yuko umukino wa mbere w'igikombe cy'isi utangira, nta n'umwe ari gutinyuka kavuga yuko ikipe ya Afurika y'Epfo iri buze guhabwa amakarita abiri y'umutuku. Yewe mpamya neza nuko na za AI zijya zibeshya cyangwa se zikavuga ibintu bitaraba. Mpamya neza ko nayo ari gutinyuka kivuga yuko ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo iri buze guhabwa amakarita abiri y'umutuku. Ariko nanone umupira w'amaguru ugira ibyawo, umva n'imibare gatonya. Byibuze bakubwira yuko imikino 64 yabaye mu gikombe cy'isi cya 2022 cyarangiye gitanzwemo amakarita y'umutuku yonyine. Nibyo ubyumvise neza, amakarita y'umutuku yonyine mu mikino 64. Ubu ku mukino wa mbere wonyine w'ifunguro ry'igikombe cy'isi cya 2026 amakarita 3 y'umutuku yaratanzwe, amakarita 2 yahawe ikipe y'igihugu ya Afurika. Ubu wavuga neza yuko iki gikombe cy'isi cya 2026 kizaba igikombe kizagaragara mu makarita menshi y'umutuku, ntabwo yaba yibeshye. Gusa nanone ku rundi ruhande iki gikombe cy'isi cya 2026 ni kimwe mu gikombe cy'isi cyavuzwe n'abantu benshi, dore yuko cyagaragayemo ibintu byinshi bitandukanye. Udushya twinshi twagiye tugaragara muri iki gikombe. Narava ku ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo, ibyo kubera itsinzwe n'ikipe ya Mexique byo ntabwo mbigarukaho. Reka nkubwire ko ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ifite agashya kenshi cyane gakomeye kandi gatangaje. Ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo niyo kipe ya mbere iturutse ku mugabane wa Afurika ikinishije abakinnyi bose bavukiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Nimba byumvise neza, abakinnyi swadi cyangwa se abakinnyi hafi ya bose ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ifite, bose bavukiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Yemwe hafi ya bose bakinnye shampiyona ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo kandi yakoze andi mateka yo kuba nanone yakinnye umukino wa mbere ufungura igikombe cy'isi cya 2026. Ni nyuma yaho yari yabikoze muri 2010 ubwo iki gihugu cyakiraga igikombe cy'isi cya mbere cyabereye muri Afurika. Icyo gihe ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yakinnye none ikipe y'igihugu ya Mexique, baza kuba banganya igitego 1-1. Gusa kuri iyi nshuro ubwo ikipe y'igihugu ya Mexique yakiraga ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo, yihoreye
dore yuko icyo gihe ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yari yabanje gutsinda igitego, maze uyu munsi nabwo ikipe y'igihugu ya Mexique yaje gufungura amazama ndetse biza kurangira itsinze uwo mukino, itsinda ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ibitego 2-1. Nubwo ari umukino warangiye benshi batemeranyije n'umusifuzi bitewe n'ibyemezo yagiye afata muri uyu mukino, ni nk'ikarita y'umutuku yatanze, ikarita y'umutuku ya kabiri, maze yajya kuri VAR bakemeza yuko kuko yari ikarita, ariko mu kugaruka yajya gusobanurira abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ibyemezo cyangwa se icyemezo afashe, maze mu kuvuga icyongereza neza kikamunanira. Abari bari muri stade bose bumiwe, maze mu gutebya kwinshi bati basi yakoresha ikinyesipanyoro. Igikombe cy'isi kiratangiye kandi kirakomeje, gusa amakipe yacu dukunda cyangwa se amakipe menshi akomeye aratangira kumanuka mu kibuga kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ese uri gufana iyi kipe y'igihugu? Icyo ngusaba kwa subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba nanjye umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane.